Kubangma hastini hati rogono nukzago hatio faike tongko shangtona lukuri shimi jengai hatio banya kanya robo kitai shuti tenok nugya ngai jekhani khane no shuti layo khilayo abahaino hatio fane lukurok jengjalo klayati jengjalo klay tongo hinik nawoi tini phasalo koi hakot trashikor ardi blok bai khawjak nchidok asam bari bidhan sabha bai khawjak champor hatio tiframo thani shenklagro hatio fane roni bagai shuti tenok shramrikha Aramanjaka, Khwai Zonal Chairman Bishu Deborma, Khwai District Working President Trijit Deborma, Block ni Vice President Subol Singh Deborma, TWF Block Vice President Juhina Deborma, Secretary Nurila Deborma Nakari, Kubuni Adang Rao. Balakan hambai, jom kini media person no, jom kini cini 26 Januari ni bisingo klajak cini tulas blog by di cemita ni kana wono, kaisa cini Champar Bazar, Champar Hati, usahawa jom bazar ni umur kai prai 100 bosor kawai dong ha, 100 years kajak, aipano usaha thangpai kita ni bacini bazar hati ba paine ronu emani tetre, jom prai semuanya nogo usaha sih nogro kurai. Gai balai jungjalo klajak tei tabuni din rogo mahai lama gana kini sutuni jogrok ya amungai sos barat ini ke chung khanai tongo kintu chini state government abai kuno initiative naiya chinu bazar prai 100 bosor ni hato borla toilet ni babona jai urinal point kun khaijak ya te buri cherai bazar hajar thanai khaitani abai kuno mana kotom khajak suti jangai jaga bahar kun arrangement kori amoi chung dine chini buagra ni lagi mumbai chini sakbai thamni pocket ni rangbani chung jaga jani jai chukti chung jaga arrangement kalaika uga phaimanda ka chini koi political district ni working president te chini service assembly block committee ni chini vice president te jaga chini TWF ni secretary te vice president te chini monitoring ni joto chairman members te YTF joto mililain chung tini palbak se da samulo kaleman ka amno buskani salo chung koimung tongnai je ini rural area te urban area jonota jagawa jesme develop abisi ni entire state develop janai suru town area shahar area simi develop khema by toilet ni goro khema by simi ngla kini para area ragobo toilet onoti ei chini joto khema suti mani abronoti aknai develop makne khachi kini entire state ni development ngai amungai equal babeno chini state government thani chung koinai ba chini thani chung bon thana appeal tongnai buskani salo mai bazar hajar thangphai khaitani kubongma jaga rono toilet rok arrangement khaina nungthun abusini komung tongnai karan chung onek somanya nukka gari bai thanai phagi chung bike rok thang angkai chini loge rok buri sere thangu ojara rok lama gana gini rok chala rok lama gana rok suti tongu karan tamo suti nani kuno arrangement kore aba systematic kore ei jara bai ke suti ne bro rok kicha nijini sakbai tongu kicha ma wanchu tai kicha lama ni side rok ba kaisa public rok direct level ni jaba hita karo suti namo aba onek somoy rok ni bi usani ma pa thangai mano jaba kaisa chini bukawo মানে খা খামনাই বা খা হাময়াংনাই বা লাচুং মংফাইনাই আমগে আবলক বেলাই চাইয়া গে বেলাই পাবলিক नि জায়গাयाव सिक्रेट फैनो दं जेट फैना नाम बिखाय अर टयलेट खाइतानि दाबर मज चलानि बागै खाइजाक ना बुरिनि बागै खाइजाक माने मरो ना चंगो जगा बाजाराव त चलाबो फायो बुरि फायो मगे चंग बुरि रंग बागै सिगां चेंखा बुरि मगे चंग काइनि चेंखा काइनि खैका दै चलारने मगेबो आबै काइनि खेलाय दङो गाय कारण बाजाराव त चला बुरि जतन फायो गाय अजगा हाई क्लास लो क्लास जत लेवल बरं फैयो आमगे जतन जों नाहारै जतनि सुबिदा नानि बाङै जों बुरि रंगबो चिनि सोसाइटियाव चिनि समाज जों बरं बिना नांगौ दै चिनि महाराज बालायनो इनिशिएटिभ नाजाक चिनि बुरि बसंरनो जों सुदो नांगौ सिमिया जेखुनु समयबा बंबाङै जों ख्याल खायै चिनि बखरगो ध्यान खायाखनै जों बने बाङै बस आबाय कैसा बरं बिमानि बा बरं आबाय केनो जों रेसपेक्ट वे बंबाङै जों आबाय रेसपेक्ट